I ćao svima ljudi, evo nas ponovo u srpskom gameplayu i danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition. Nije preživljavanje, već mini igre na Hypixelu. Ovo su top killovi u Survival Gamesu, to ništa. Danas ne znam šta ćemo igrati, evo. Počet ćemo od Build Battle-a, gdje, evo ga Build Battle, počet ćemo malo od Build Battle-a, pa ćemo kasnije, Survival Games ćemo kasnije. Moj novi skin, Toothbrush, tetkice za zube. Kako ćemo to izvesti? Treba će nam plava vuna. Bude plava četkica za zube. Smanjimo za dvije kockice. Možda je lako još pođu. Joj, što sam ja od ovog napravio? Ček. Jedna sporka mi je stigla. Možda sam da odgovorim. Poslao mi jedan drug, poznat kao Becky Android Games. Ne volja ovo čeki se zube ništa. Ne bi valjala na sada. Ljudi, samo da znate, ja sam u ovom veliki jedan nob. Treba mi bijela vuna, I napravit ćemo samo čašu u kojoj stoji, tu ću napraviti crvene boje. Valjda ću skontati da je ovo kao ona. Za zube, evo sad ćemo malo ovako. Ako stignemo ovdje jednu četkicu zube napravimo. Naravno da ćemo stići jer pravimo kao neki, ne znate, retard. I znate ono, za trljanje jezika ćemo sad to napraviti. Joj, imam odličnu ideju kako ćemo ovo naprijed napraviti. Hvala ti, dragi Bože!
baš užasno pravimo ovo ovdje. Stićemo, a ne, kod ovog nećemo moći, pa ćemo kod ovog eto ga. Super, naravno. Ne znam uopšte što je ovo. Ovdje neki naprave. Ovo će biti pup, šalim se, super. Stigo moja, evo je. Ja ću pobjediti, yeah! Ovo je ekstra. Za super pupa, naravno. Ne, za pup, za pup. What the fuck? Ovo je napravio. Ne kontam. Šta je ovo? What the fuck? What the fuck? Super pup. Odlična ideja. Ovo dobra ideja, ali za pup. Ovo je legendary. Super pup. Pup, super pup, 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 pup. Lično je legendary. Skloni mi se, sečke. Ne kontam ništa, ali ovaj pup. Gdje si mala? Niga, gdje si mala? Sviđate se moj skin, To! Pobjedio sam! Pobjedio sam! Yeah! Yeah! Pobjedio sam! Niga, pobjedio sam! Ja ne mogu vjerovati! Pobjeda! Pobjeda! Ja sam pobjedio! Yeah! Ja sam pobjedio! I am winner! I am winner! I am winner! I am winner! Ja ne mogu pobjediti! Ja ne mogu povjerovati! Ja sam pobjedio! A neću više da igram Build Battle. Običao sam s ovim drugarima da ću sada snimiti. Ne. A imam partiju Skywarsa i to je to. To, pobjedio sam. I don't believe it. Šta je disconnect from server? Pa znaš ti ko sam ja? Ja sam srpski gameplay. Nemoj me sada zazati kad snimam, dobro je? Joj, pobjedio sam! Build Battle! Ko da sam znao da ću pobjediti? Čak sam rekao, ja ću pobjediti, je. Da vidimo, ništa posebno. Veoma dobro. Znači da ću biti kožnjak. Nisam kožnjak baš cijeli. Je super, dobili smo luk i strelu. Tako malo namestim. Eto ga, idem sada. Uboj! Čekaj, ako je, ako nas neko nađe. Zvone. Ja mislim, imam neki osjećaj da ću izgubiti.
Jo! U glavu sam ga pogodio. Pogodio sam ga, yeah! Ljudi, ja sam mislio, eno ga neki kreten tamo. A, ne više. Ajoj. Jesam. Uči me. Ajoj. I mogu bi još jednu da odgramo. Ja smještam skina. Ja, Crossed, nikad nisam čuo za mapu, ne veze. What the fuck? Joj, sad gru 2, a baš sam bio dobar malo pre strijelama, bar sam nekome malo skinuo. Moramo ovdje kompletno dijelo da dobijemo. Oooo! Zvona, zvona. I'm back to hub. Ja sam poginuo. Ljudi, to bi to bilo. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Za to vrijeme, čao.